大家平安，jauh tu chua kajam naman nama kajinana sulibat. Saka tu chua kajam naman laurija supina kai no sumas imazai to atau chikere ni matai. Imazai to tapuru katu shiva sulajan imazai to ita karan pacu tapuru katu 5karan. 马太福音19章1到15节。Ka maka ibu anga di Yesu dosa marka kai. Vaika kemasi Galilea. Sa vaika pasa Yudaya. I tezwazua ta pana Yuridan. Au kichuchur temaju turuvu rawasa cau-cau. Papenangwaan nga ni maju marka sasa ucuan izua. Pai semate Yesu marka parisaya cau-cau. Au uri kiringau te maju sa ibu aca kakudan. Kumali ya pacara nema aki ini ka makuda pakitu wadai ya ualai tua skel ni maju ayai. Temevera di Yesu izwa za vincikan ito sisiwa maya tutu. Ka patagi-tagil na mati ya cemas tua cau-cau ualai katua wawayan. Hinaya aki ini anang ka muna semupu. Au na ibu uta cemasa maya tutu. Manasika uri kitu kuda walai toa kama katoa kina. Sa kitevel katoa zoa skel ni maju. Au azwa mandusa na masang itanga kina saban-saban na aya. Pai mareskel inyanga ka mandusa na masang itanga kina saban-saban. Au pina pareskel langa noa semas na kuya pakavadai noa cau-cau aya. Ibada te maju azwa parisaya cau-cau. Pai pavai skel vavayan toa sipaki tu vadai vecik sana no pakitu vadai aku na aya pajajekat di mosi aya. Temevera di Yesu sini selain ni mosi toanu pakitu vadai toanu segala vavayan. Mavana kedusuran nuanu varu inika roki paraing. Lakwa nekano namayata zoa kemasi patagil. Kuno iwao alai ati mga no inika masa pinasarivan toa zuma alai sipaki tu vadai toa skel sa putskel di maju toa maliano vavayanan masan tidak anga aya. Ibu anga te Yesu azwa sarat ni maju. No namaya to azwa patsacapil noa walai katoa skel tanangwa inika putskel aya. Mano ibu te maju di Yesu inika mano makaya kirain taichua kaya cau-cau mapulat. Amin na zoa sinirengan noa semasa cau-cau sakamaya. Ayatoa azwa inika siputsekel masan riau patsugan. Izwa za kinasi na matian inika sejale putsekel. Izwa uta rinanau noa cau-cau
saka inianga ka makaya puskal. Izwa uta temaura tua puskal masam pinalavakan noa semas dari vavau. Makaya kirain taichua turu nangwa kirain aya ti Yesu. Tua zwa jaken semate Yesu marka kakedian uri sipaki jaja sa pi uru sa pa inulian manu azwa na temiak kirivanan noa sara-sara jeni Yesu. Lakwa ibu ti Yesu maya emseng marka kakedian toa semata noaken. Pasanerangi sakamaya ayatoa azwa pinalavakan noa semas dari vavau. Mavana maraka namaya tutsu ngata saw-sawa buka kaizwanan aya. Pai kijajasan nanga marka kakedian pi uru sa vai kanga kemasi zwa aichu kainoa semas sakatu chua ka zaman sini putarvan ta nutin 婚姻与离婚。婚姻与离婚，根据内政部的统计，台湾的离婚率非常高，排在亚洲前几名。普遍离婚的原因有外遇、家暴、婆媳不和。这些问题凸显出夫妻生活中会遇到许多需要磨合、沟通的地方，比如说孩子的教育、婆媳的关系、经济财务的使用等。这些需要磨合之处，并不能被随意当作离婚的借口。婚姻中最大的伤害，就如耶稣所提到的，对另外一半不忠，也就是外遇。夫妻关系发生了不忠的外遇行为，将产生难以修补的裂痕，最终不得已做出离婚的选择。耶稣对法利赛人的回应，帮助我们审思，要再次去理解上帝创造男女，设立婚姻的基础，人因相爱而结合在一起，也需要以爱来维系婚姻关系，一起努力经营家庭生活。Sinaya tutsua ka zaman-zaman婚姻与离婚mana sipa semara-marau sini pada jika tianutina mapolat saka tutsua ka zaman-zaman sini paki nemen-nemeta nujen 耶稣对婚姻的看法为何？如何影响我？ Sinaya tianutin tuaruja kinim-nemin tutsua kini adavan latina nagamalo kinim-nem tiayau saka kainuri 天父上帝，求你帮助我用心看待你创造男女的心意，使我看重婚姻关系的宝贵。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu soa kajaman-jaman nama kajian nama sudah selanga sumupu kilaroi tuaman apa zakat nuata semat lata pina enet saja pasusuing saja kiparain tuamana pada zakat nuata semas ayakana pasamarau yang kina mapolat sakala kina na suliva tu soa kini adavan大家平安。